Murakaza neza kuri Urban Point. Abasirikare ba Marine bamanutse mu kirere binjira mu kigo cya Camp Santiago muri Puerto Rico mu gihe umwuka w'intambara ukomeje kwiyongera hagati y'Amerika na Venezuela. Kora subscribe nonaha mbere yo gukomeza iyi video ukande na like. Amato ya gisirikare ya Amerika arenga 10 manini kurusha ayandi yose ndetse n'indege nyinshi nini kurusha izindi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri kwerekeza mu karere ka Caraïbe mu gihe umwuka w'intambara urushaho kuzamuka hagati ya Perezida Trump na Venezuela. Muri rusange abasirikare bagera ku bihumbi 15 barimo abasirikare ba Marine bari ku mato ndetse n'abandi basaga ibihumbi 5 bari ku birindiro biri muri Puerto Rico bamaze kugera muri kariya gace nk'uko The Convention yabitangaje. Ikirindiro cya gisirikare cyo mu mazi cya Roosevelt Road giherereye muri Puerto Rico cyongeye gufungurwa nka kimwe mu bikorwa byo kongera imbaraga za gisirikare muri ako karere. Abantu ibihumbi batuye muri Cuba bakoraniye mu mujyi wa Havana kugira ngo bagaragaze ko bamagana politike ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Venezuela. Bari bafite amabendera ya Cuba ndetse n'udutambaro twanditseho amagambo agira ati Venezuela si icyago, Venezuela ni icyizere. Iyi myigaragambyo yabaye ku munsi umwe umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Venezuela Maria Corina Machado ayoboye iyindi myigaragambyo ku rwego mpuzamahanga asaba amahoro n'ubwisanzure muri Venezuela ikaba yabereye mu bihugu bitandukanye. Igikorwa cyabereye i Havana cyari nk'igisubizo cyangwa counter mobilization cyerekana ubufatanye bwa politike bumaze igihe hagati ya Cuba na Venezuela ndetse no kurwanya politike mpuzamahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere. Murakoze gukurikira iyi video. Niba mushaka andi makuru ajyanye n'ibintu byubaka umutekano n'inkuru ziri kuvugwa ku isi, mwibuke gukanda subscribe, mukande kuri like kandi musige comment. Dusubire mu kanya ku yindi video nziza cyane.